Mami, yen kasa bebrisa because min fa wo nkwa akira so obeka ya emire bi ukunu du ko taki e ma wo ye woto me hu asam ba eya na meka sadi asam netie enye wotan na enye bibia samu beka ya maami ko taki e kokoye ne to ne mpotro no enye obi ana sadi o ya ebi onya bie ko ba bi wo ye kwase ya eti sese wa bonso no ya wono so pekasa na nitini sini kwanso kwa wonim nyansa sabe Florence wo benim ena akwa yie ana nkrofo di na tam na ena na bodwe se na bodwe ena wafon ena ne swate ena chese nkrofo to ne mpena me so wo montomobo na sabe woni panyia ya na osesa ena mema be yemi video se wa bonsu mi modin wo mi modin video na me ya ma mo bi adin me ya the public obi a o kan o gu sister nanimu ase na ba ya na u be di miss of kum cha atem na memiti we wonya be ma bi tsemea ana wo da wo so a won say wo nya akono nti na awade agbo sa wonya be ma bi wo tseme na wo da wo so a wonya da wo so a orgasm ebeba 40 eti na wontumi nwale no jonso awade abo sade ye jonso abo akokọ awonam wo that semina apu wanim ko wachi tum se bolega akonfem apu wanim ko wachi tum se domi bridge ase fanta face ono so wati we hwade ya ne body aye ase preko ana wo wie ye no ana wo de ba so fukum chacha so why wanu bagaya ase preko to anso nam we wu awuni o ana woni akeka bom atiso obi amoti yamfra ma afam why wanim jobiri samfante dokono pa sampani ba Luciamo kwa ba debate manji so Lucia the forces asempese eba ya na Franca ensisuna so asem we de kameze Franca ensisuna him say ya papa na eba beef bia ba e wo media no so enya asem ketwa ne nyina ene dada KD eya e ko so na wotwi a etwa mu ewie na eye ba ko e ho sem say bebre ye mama Florence Mrs Obinim ekopie mu ewo eye na sene ho ene wo de ensem bi etu dwa na watch atwetwe ya bloggers bi atwetwe no say they was say ono no odi ni nkui ntenya ade oba media ni nti a eya na one time grant interview dodo na wo de sansam no ebeto monten no kasafo na ni pedua ho ne sakaya bloggers na bi e de filter e de mani ntini ano na so e maso fpeni kum chacha enso e ba bonten be source kum chacha Ghana for private so ono no akwa asofo defender ene eye ne kum be so life and aso be so camera roba be defend you see and my mama Mrs Obinim edisa ensemi betu gan ana kum chacha so ese ewiase aboso ba ne maja paye ono so ne de betu so kire ne nti a enei odi atem na abusia sa ensemi mienu ana ohene ba sewa so aba bonten enye wono so atutu bi ediama afanu mienu ye pa wo kyerese ye mama Florence asem no kweda fa won pemu na won kana sese biu sa asem no kweda maame be bi na do be makoyi a epenifo we de moni mo won fa no de mo me no kweda na waka no koko batana awsra wan fa ma badwom Mami Florence Obinim edru mre bia eya ye nyini sabe facha no ye nyini yama ya adwene mu ndo kasa bebrebe no ehu hia sansam we nyina no na wo sen ko bi anenka yeka koso ko bi ogira nchen na kasa Mami Florence Obinim ye nkrofo kase ena ba ye kokko no aye basase no ebi kra na ebi ho a se enye no kra ebi kra bi okotwa ade no ana camera bi kra na ebi ase eya na esa na editing Mami ye nkasa bebrisa because min fa wo nkwa akira so obeka ya emire bi ukunu du ko taki e ma wo ye woto me hu asam ba eya na meka sadi asam netie enye wotan na enye bibia samu beka ya Mami ko taki e ye ne to ne mpotro no enye obi ana sade o ya ebi onya bie enema bebi ho akoye wo body krama ejuru mire bi na nkofo e ka kra de fa wokunu ho se na ma ayere koye to ne ade that time nyina na enye common but the tie nyina se ade bi e ya artificial no emire bi bedu no se wan hwe ne ya
etima we basa because how to ye ni mun so hwe ya sa atama me koye ye no wunya ato kakra fine but yesi emire bi do minim se 1 year osasen yo e wo so osakọ now top up what I say yesi nya cholesterol ni bi na fe yesi adi gu ho ma se be ya de bia no betima maintain no ebia na we ntimi anya ne sa anase mpo no eniema ankoso yi ama wo ena ama niema sebe ebia wasesa mama Florence obi nim sede enkrofo esi ka ebia wasem wasesa ne ade no se me ena me yewo a kameji atum mimom na me yewo a meji atum ko sebe ye nyine sori ehwa ahwehwem wo hu ye fa wo hunu ena wo ye tan wo hunu ena empo no obi timi ka se mama Florence obi nim unyini no waturo age bi abehye ho me pa cho wonim se unyini mpa ye wo age bi wo unyini a ana ya na wo hu ye fepa ye wo anwuntufo bebre ho mo chen mama Florence obi nim once afi kura na wo ho eye fe ye nim se ne eniema bebre ho bia wo go through a lot but untimi ma bonti e ma meka timi de se was see mama Florence enyi tum sa ware na wote ase no ade ba ku menu bi e koso a etinti e ni pedia kra na ye nya so obeka bibia che nya ye ho se ni pedia no asesa wonye ntum afi wo chese kum chacha so ware no wo be defense de no enya hwinti ye no kofu a do ko ese no ti na kum chacha aye no wo ko sa defense de entebutia ensem no na yakwa koti abana we sem di kankan no e boba se ne ni kum chacha se wo no kan ne fa no hunde no mechia ubia medin de osofukum chacha video we ye wahene ba se wa bonsu dia ena me ya ma no girl bi no ye adwuma wo Royal TV a ye beka ne se Al TV a ewu kuma se ena wo firi ho a waba wahene ba media sa video we me ye de amon sa menimu sa wo kora wona mu we sa wo ya abrewo sa wo ya baba wo menim ana me kura me meti wono me hu se bi a wo ye oba wow because sabe onam we ase be man eti edi a me de ama kura ye Nebukadnezar ana wo bedi di sofukum chacha atem na da bia ya na me ka kire Ghana fo woni bi se sabe wo bi swale ya na sofo wane oya sabe wuti woi a wo me didi matam a wo me kana mi da be na wo ma be kan a ma be di watam wodi anum wodi respect wo buo mame eti won so me di bi ma abo ye frɛ no wo oda ho na se wo twam na wadwen se wo betama ba abo ni tirimu a na be disturb ni peace a ono so obeka wo Proverbs 26 verse 5 wasi edu ba bi ebu okwasea ene ni jimi na wanyene ni susu ye nyansafo ana Proverbs 19 verse 13 waso obabi wa ye kwasea etise wa bonso no ya wono so pekasa na nitini sini konso kwa wonim nyansa sabe Florence wo benim ena akwa yie ana nkrofo di na tam na ena na bodwe se na bodwe ena wafon ena ne swate ena chese nkrofo to ne mpena so mo ntomobo na sabe woni panyia ya na osesa ana mema be ye mi video se wa bonsu mi modin wo mi modin video na me ye ma mo bi edin me ye the public obi a o kan o gu sister na ni mo ase da ba ya na u be didi miss of kum chacha atem na memiti we wonya be ma bi tsemea ana wo da wo so a won se wonya akono nti na awade agbo sa wonya be ma bi otesame na woda wo so a onya da wo so a orgasm ebeba 40 eti na wontumi nwale no jonso awade abo se de ye jonso abo akokọ a wonam wo that semina apu wanim ko wachi tum se bole ga akonfem apu wanim ko wachi tum se domi bridge ase Fanta face kaka kola body wuti asama wo kafa Florence obi ne ho ansa na maba me de ye no so tie yentie de wo kafa sawate tie and
Yankopon eye won wani anye ho so ye wo sa se bia wo ye tuntuna ye kokoa wo mu se na Yankopon ni se ono so wati we hwede ya ne body aye ase prako mu a Christopher na mu fra mu so na mu we mu na wo se ne wo awurade Yesu and ye metana se na ye ntumfo na nse etwe mo achie kum bebre etasa mo Christopher mu na se mu ye sa adenti afutu be na mo de tum be be sa to bo ase na utie minitintini ni tietia no me de meka dwam se we no sesa wasesa eniema biblo koye ni body no na epia ama eniema asesa hwe ne nanim ni pedua isa de waya enyo no na esle me dabi nyesa ne tie Kanu waslemia konko yene to konko peto kasie kosa waslemia na utu nyina apese enko na afi ukrampo hunto kakra odi obi asemo munyi otan emfi odi obi asem pa ena abetena ho by 1 hour oguni nyonku ba hu fi me debia me ka deep so no obi nam eguni nyonku ba animu ase na efa tie France obi nim omo na munyina no ehu sasabe oho ayetan ne kan me no ka se you see Onwa Onne ne na munyina ene wo bia wo se Florence obi nim nwa yetan awo bra wono Florence obi nim aya wanefo ba aka wahye no na wo se foolish girl we anya wo the city uwie ya wo se ne ho yetan ana uwie ya no ana wo de ba asofukum chacha so wo nam we kurum wasofo bia wadi natam Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah last week in Kwakura bedidi natem ebetwa papa ya tapa sadi natem but wo ebre bi atwam 2 weeks bia na aba papa na ho bagiska empeji chop money bagiska why wanu bagaya se prekoto danu ya bedidi sofu pani adum chedu atem asofo wo kurom wo nyina wo di fa atem akodu anso nam wewu awuni o ena woni akeka bom atiso obi amoti yamfra ma afam wahimba wo se bonsu wahinba se wa bonsu ana enka no ye adwuma wo royal TV al TV asese waba wahinba media wona meka wasem no why wonim jobiri samfante dokono wonam we danu akobi a wo se wo wono kotwen pana kodaye hwa asem obeka fa wo sa wo tena se kora na wase susonsu wa nwasam akwa ne beka fa ho sa wase ya bie atese man ho wo bedidi wo nipa tam uwie ya hwede o ka fa me ho hweti yeah true interviews you programs asia enko for person we interview me nya untimi nya me it hono na ne kasa maami wa anya ni interview no call ne baby sansem we nyina nkema atasu come ma me ke kansem ne ko fansem ti anu ho asem na kun chacha ye ka asem no waji asem na on person pasem no obi abeka bi all because o kasa be ya we hye obi ni mu a obetumi ama uska wo hye am so be ya Florence betumi ama uska kwa sampani ba na wonam we matumi ahwe woni wabusuafo saa be 5 years what you say woni wabusuafo matumi ahwe mo saa be 5 years me Florence obi nim ne number kora minnim ne number mpo na we no ewa me wadi matam pa but ewa me pese me video ne be ya tenten it we your first aid and I miss off kum chacha me dia ma me da se bye na we Ghana forces say asemu ma wache a o ma no de enu yan ka kum chacha se we ke fa ho ben ya wo de wano e ba betume kam ya say as asem bi ewu a age say be kra kum chacha bi so e tre say ma no ma Florence no se ne say why come wo no ya because ye so tan na yanti ade chi ensu yu fom ye nya so bia be ka cha yen say Sakaya be bo ni pedwe no ansa ne wi ye hwe wo ni pedwe ye ho se sakaya bo se the first na wo te no e yes na se mutenti bitu se sakaya bo na fi e kwai no entne emfa mo we ni ama nsem amafo e ka bigi bia ba be so message so buja wo comment section ho na fi me subscribe button na so e too much to ye ya kai so notification bell no e be talk so se ne be na upload to the phone na phone na bo wo kai no tin no se nsem no ni nyina esiti that road enimudi makra